Mā te whakamahi I ngā hangarau o te ao hou, e whakahoki mai ai te iwi o te aitanga a Haueti I wārātau taonga tawhito I tā wāhi ki te Ukaipo. He kaupapa ia tēnei kua roa nei e whāia ana e te iwi, hei whakamana I ngā kōrero a o rātou mātua tīpuna. Koe nei tētahi o ngā momo taonga kei rā wāhi e noho moke ana. Engari a kuni ka ora no ana kōrero ki wainga I ana uri. Te whakahoki mai ki te kāinga a ata nei, a la a whakaata nei, ka waihanga tia, pērā tia, anō nei he ke hua tonu, ka puta mai ki mua I tararo tangata. I kia nei te pākea ko te 3D imaging. Kua toru tau te iwi e haere atu ana ki ngā whare taonga o Uropi ki te tirotiro I a rātau taonga. Ki te whakawhirina ki atu hoki ki ngā kaitiaki o ngā taonga. And they say it's from New Zealand, collected by Sir Julius Werner. He whakatakoto I etahi huarahi, hei whai mahi, hei whai whakaro, mā ngā uri o Haueti, I roto I ngā meki ngā mahi hangarau. E mahi tahi ana toi Haueti ki ngā whare wānanga o ke Mureti me o ki whara I Uropi, ki te whakatū I tētahi whare kōrero ki te wā kāinga I Uawa. Patīki nātu e mātau, I a mātau tamariki. O tira e te hunga pakeke hoki. Hei āhuatanga whakamahi mā tātou ki aike anō I rungi te kōrero tērā o tātou tīpuna e tipu e rea I ngā rā o tauao. Koine te hao. Ko te tūmanako ka tutuki te kaupapa nei, I roto I te toru tau e tū mai nei. Irina Smith, Te Karere.